Gano ge maka ga John Patrick Karani wamu ne mukyala we Leah Karani ab'oku kyalo Kibingo mu ggombolola y'e Kyamuhunga e Bushenyi. We tutuukidde mu maka gano bano tubasanzeeyo oluvannyuma lw'okutegeezebwako nti bano tebasubwa kulamaga buli mwaka. John Patrick Karani nga wa myaka 73 agamba nti y'omu ku bantu abasatu abatandikawo okulamaga olw'ennamugongo okuva mu bugwanjubwa mu mwaka gwa 2004. Baza kwangambira na wakantaye turi umunanko ko mu ruramburo hati nyenda kuza kuramaga ntuza kugendanira byana posiyano mushaba tukashikutwe ryo kuramaga nanye kanze kuramaga ngende nimo faza nko kugira ati muri cyabire cyo katandikira umuparishi yiti ya Kyamuhunga. Buli tebayitamu mu lugendo luno bwatandika okubinyumya abiddingana. Era twagumuza mwavuke kutwaligira Kyamuhunga twasimbura twashikirayo binafutandikira kizo twashanga yabandi abaganda abavuga abana nkeje ba mashaka babene baramaga twagenda nabo twatandukura igendo twaramaga kushikana mugongo na mugongo tukashikayo ebiro kibanza cyo kwezi kwa mukaga. Kyokka bwe bakomawo abantu babawakanya nti balimba tebatambuza bigere okugenda ennamugongo. Abantu tubarako kukikiruza bagira ngo apana kuramaga mutakurga bakarama akazana mugongo nebigeri bakana bakira nkomuntu mugwamani utari kubasika. Atubulidde ekyamuwayiriza okusalawo okutambuza ebigere okugenda ennamugongo wadde tewali yali akikoze. Ndedini tunkaba katoliki kandi kuongera kureba ahi yatandikira abantu abatandikire nk'abazuruzi ba Uganda abahire y'amagara gabo abwenkiriza yabo bakayikiriza buzima ngo bateko kugizurura bakafa nitwe kikaturetera umuhimbo gwo kugira ngo tushikeyo turebe umwanya ogwo baferiremo nitwe twongere kwamyo kwikiriza kwituka. Nti okuva olwo taddanga mabega nga kye yasooka okukola kwe kumatiza mukyala we n'abaana be okumwegattako. Okuva olwo emyaka ejaddako batambulanga bonna. Magana gwagura nkomuntu mubutari kubasika tufona nimbasa nawe nkayiza yatandika yaramaga okuramaga okwe kwayongera kuzumuka yitu abishiki beitu. Leah Karani ye wa myaka 68 ono nga ye mukyala wa John Patrick Karani yabadde yakamala emyaka 10 ng'alamaga ennamugongo. Magana agenda ruti yokubanza naramaga ennamugongo. Ruti ya kabiri kuna nikasanga mu mwaka gwa kabiri ati mukama yagira nkabo nkani ngendera hakiti. Okwagala ko bayina eri eddiini yaabwe nakyo kibasindiikiriza buli mwaka okweza obujja nga bayita mu kulamaga. Tukanda okukwanya okukwikiriza kwitu kwongere kutomuhimbo Kristo batahi bitu n'umbantu bitu na munonga mbicweke biturukurugamo. Ebirungi abafumbo bano bye bafunye mu kulamaga kuno bagamba nti biyitirivu. Mwahereza siniya ya mukaga abantu bahereza siniya ya kana mwasomera bya agriculture mwasomera by'obushaho na n'abantu basomera indemiro ntukusimira borahanga. Wadde bafuna ebirungi naye n'okusomooza kwe bayitamu nako bagamba kuyitirivu. Shana oterwa omurombe oterwa enzura obugane ebintu bimwe mu muhanda osiiba kwe ogira enzara kandi garuka nsiimwa n'abantu abokuba bari n'omuhanda obundi agira yakusazibwa obundi akwireza akakipa kanizi narubundi akwireza sirinye karukumukoro. Mu kusalirwa okw'ekitalo batubuulidde nga batasobodde kulamaga mwaka guno olw'obulwadde obutandise okuba balembirizi wabula nga bagumu kuba omwana ye yalamaze. Omusigazi witu bokwetana nka Yohana nawe nambwe na hatariyo ya na hategisha aliyo naza kwongera kuza kuramaga. Abalamaze okuva e Bushenyi basimbudde olunaku lw'eggulo nga basuubira okumala ennaku 11 mu kkubo okutuuka ennamugongo.